Abuakwa stretch no omo e block kwan no so mo ye adwuma ye ne di nkomo e mo kan se o se time bi ananka omo bewie eduru ho ne ye sa koi e na o se there be contractor no say ne control board problem abancho mo koye de aba o ka so on hyebo enra na menya information say omo bie kwan atum ma me nko honorable wisdom Osei Boamah oye MC de ma atwema nwa bie just south ma me ne ni nkomo na on confirm ma yen say no kra say bia omo akle kwan no ma bie mama say driver for etime yisu kwan na chief good morning. Good morning sir. Aboko there. Oh nyankopon hu yemobo. Yes, abajo oni wati fu so mi gidi se sa na nyame e de adom ye nyina. No kwasem say no pay yente boni bia de. Wadaroma we de nkomo no yetiawa. Enra na enya information say ekwan no say de edi ho nkomo na ka say contractor no ne control board bi okwa koye no aba no aba bewie adwuma no. Enra na enya information say o ma wie ama o ma bie kwan atum. Eja ye no wadi ho nkomo obetima confirm ama say sanity. Say we bro kasa me ever ka say see is believing. See am no ka say I want my dream. Me ba kuma say enra be ya de man ntima ma nti afi na matie si kwan no so pepepe ba bi ya bi atum no. Okay. Nti me no ka say me ka na mo so a me cross e de akwa kusi nkawe ekwan nti me ama faso bi de mitimi agina aka kire adehia ewo Ghana ene adehia etie Akoma FM afidie nyina se ekwan ne bi atum na enye ho nko na me yesa omonye odi wani chimo kawe ekwan no so a chimo akudua park no ai chimo akudua school no opposite ene adom ne asundie ho eno so no kwan no omo de pipe bi to ase ho enti eno so na ma traffic ejame ewo ho no mpa yi omo mu free nkawe ede ba no eno so me mo san koye ho adwuma obefra tiasi Baptist seminary ho so a eno so me mo ye ho adwuma enti so far so good there we can say danyame ase na ma se ada ono mo yusu kwan no so nyina ase esan say omoko aho hie mu kakra abra na ye kwan no but nyame adom ya ye to a standard alpha so a de anije ni am kan be break cars a edi dwuma di onu nyina ntino so bi sa ya kwan na edam ane users nyina isu ame ankasa ma fa so bi. Oh okay, video granny and saka wa hai. Oh I see. Yeah. Oh that's fine. Video no na wo share for by Facebook page a video no ho. They say kwan dem kama bibia kama ho nti 87.9. But let's see mohono traffic light ho no but say after we na usane na wo traffic light bi ho. Usane na about traffic light. Traffic light ne de. Yeah adwuma. Na me say ba akubia ufiri ono ma san aba ba bi we no na ewo ukuru mu kwan so anaze upie junction na housing. Junction no traffic light na ona eho atechema. No me ne contractors ni di nkomo no. Ene udu ya santo abunso my overpass bi ono man kra no. Ene a school for ne ono mo cross kwan no be fa so ewo. Enu abi no mo ye no eye market ho eye sa junction na a link to sa traffic light na eho atechema no eninti mene eye tech student no ne faculty bi no mu didi nkomo se nkomo hwe na omo ma me solar wine bi mfa me si wono ma me gusu no mo teke nkomo se meye ho adwuma ebeboa ene wadaroma na wa ma hwan ha ofa PV so chia me jeno so fa enti ebrepam no I say be fie na yetena se di nkomo a me ba me di nkomo say enyuma bebre ne edi agu akwan. Yes 1 year no after 1 year no say me access niema Ghana de she ne atwomafo hunu ye ba ya afe ba akono me di edi aboa atwoma ma bi aja municipal na say na no so ye di asobo foma ewo twoma akudua park no so efa 24-hour model market no ho da me adom contractor no ya woda no be start adwuma nti me say afa Rehabilitation na ma say asere wono mo say etete container mu okwan no o mu kita temporary permit no say mesel mu MCN no ma didi nkomo bebre ansa na no mbe ye o ye kire bi yes me kai say ye kire ne sa ne ma nyina ma resolve ni nyina
ya resolve ade ten ye san ba ho a me ne contractor no ba we didi nkomo e de sere o ade ten ne de aso no bo fo no e sere contractor no se nka e bia o mu nduru ono ma animanim ya o mo wo kakra according to contractor no e wo se ho no mo start e di free nti eno so no e be sen aton sa afro mo na ye no ma didi nkomo ne ya hwe abo mo ama o ma sesa o mo ne ma na firi ono nti obi anka na koma nto no yam na no me kasa me kan se e bibi anse ya bibi nyi ye de ba no yiwi a e de animtie odo ene adwuma ene de bre atwoma obi agya adehye enti mesere o mo se o mi nyina ye nka mom ye nta contractor na chi na ye mo ma mpanyina mu esan se enema wode ba e ne term ya oba ye no akire se okoye no osua ne ma bibiri na wode ba be boa Ghana ma Ghana afa ntoma pa fra so enye me nwanwa se o ma mpanyini se ye reset o man no indeed President John Dramani Mama reset Ghana ama ye nyina ye hunu ye de ani hu enti we ye reset agenda papa mampanyini de abedom Ghana de hia ebi aso atwoma ma bi agya so esan se ne ma me ye a obi ase me ye adwuma no enye me na me ye o mampanyini na de ma ba bi si atwoma ma agya municipal se de no opese wo ye no mi mu mi ndi ani mu na me nyemfa mo atwoma man enti mo ma nyina ye se sapo mu nsu na ye ntwen na ye mmoa na mampanyini tiri mo a wo de ma atwoma na emra na emra me gina na atwoma nya so emfa so chief ya da se ebrepam yebesia o studio ne de right thank you very much anu ya de atia no evansin kum so wa ha opani